بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رمضان ما هو كم دوه جامع أرجمن سلسلة قتيجة كوريا ميجندا درس توه ترين ميدوه درس كميوتي أرجمنا ورم مهم موضوع أي الله سبحانه وتعالى أرجمنا إبيك لج حياة بلو أي نمونا جوتوغا أرجو من هيفمان إنجبي ما صاحبا محمد صلى الله عليه وسلم حياة بلون لبده فلا ورتكا عبرتكا بهجوتو كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى أرجو من أنجواني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هم كشورن تيبامي هن الله سبحانه وتعالى رسولا كباغا ويه تيبامي هن ريوت ويجن وا نموناي إنكمون حياتوغه هوريها ميدانكوس إن نمونا أرغمن تركليغ فانوغه سيرة النظر هنگالا فكموغا واني نما أرغمننا فننغ بوي خاصة غوتෙග්ග مي زمانوغا ගොංජහුන්ත බොඩු زمانෙග්ග ෆිතුනාගේ زمانوغا أرغمننا ورببොඩු බාරකං එබවේ أرغمنගේ කංකං ඉස්ලාහකෝ أرغمنගේ කංකං රංගලු කුර්ම ඉතුරු එකලේගේ ෆානුගේ حياتوغا أرغمنا مي لبدي فاوا فلاولتا إنكمون مي زمانوغا خاصة غوتෙග්ග أرغمنا ورا مهم بينون تري كمن أي ما النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أرغمن دراساكو مراجعاكو كيوا أرغمن أميل نفسك أرغمن دارين إتوري كليغ فانوغا سيرة بوندينو ميد أرغمن تريغا هوري ورقنا مسألته حلو أرغمنا سيرتون با لبيجنده එකලේග ෆානුගේ ෆියවලු තකන් අල්ගොම්මෙන්න තබා වෙවෙන් ඔති ඉතුරු එකලේග ෆානුගේ සියරතු අල්ගොම්මෙන්නන් එගි දස්වෙගෙන් ශක්කෙන්න එකලේග ෆානුගේ ෆියවලු තක තබා උමකි ඒ කීර්ත කුර්ආනුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොම්මෙන්ගේ මච්ච ලාසිම් කුරවා ෆාවකම ඒ සියරතු දස් නොකොන් අල්ගොම්මෙන්නන් එකංකන් දෙනේ නුගණවෙන් එමෙ හලොබෝ තිබේ ෆුළුන්නේ ما النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أرغم من دراساكو سيرة أرغم من كيوا مراجعكم مدارسا كرمكي يترى كذا فانو دكي أرغم من هيتكوغا ميون لوبي يترى وجن داكم كذا فانو ذكرى آكرون أي أرغم من هيتكوغا إما النبي صلى الله عليه وسلم ميون لوبي يترى وجن داكم إم علمنا بيان كورباني ميهكو سيرة كيوي وركا إميه هيتوغا إما النبي صلى الله عليه وسلم ميون لوبي ඉතුරුවගෙන්ද එකදේගේ ෆානු ඒ වර කමුදා නමූනාගේ ගුතුගා හිෆුම එකෂේන ශක්සියතෙක් ගුතුගා එමිහෙක්ගේ සිකුණ්ඩියාහි කබූල් කුරේ එහෙම වෙගෙන් මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆුරස්සාරකු එකදේගේ ෆාන බදුබස් බුණමට්ටකා එකදේගේ ෆානුගේ සියරත් දිරාසා කොෆාවා ගෛරු මුස්ලිමුන් එමිහුන් එබති බෙතුර එකදේගේ ෆානුගේ සියරත් දිරාසා කුරුමුගේ සවබුන් එමිහුන්ගේ කුෆුරුගේ එකන්තත් දූකෝ ඊමාන් වෙෆා ගෛරු මුස්ලිමුන් එහෙම විදියා අල්ගොම මුස්ලිමුන් කිහා බොඩෝ හිදායතේ කිහා බොඩෝ නසීබේ අල්ගොම ඒ සියරතු දිරාසාකෝ කියවා කමුගාවණනම ලිබිගෙන් දානතෝ මේ අල්ගොම සිකුණ්ඩියක හිංගාලන් ජෙහෙ සුවාලන් හගීගතුක කොම්මෙකස් කුරියම් මේ වගුතු කොළග තෙරේග ಖುಲಾಸಾ ಕೊತೆಗ್ಗ ಮುಳಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣೋಗೆ ಸೀರತು ಅಳುಮೆನ್ನ ಬ್ಯಾಗಡೀರುಂ ಮುಳಿಯ ಸೀರತ ಬೆಹೆಗೋತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಸೀರತುನ್ ಲಿಬಿದೆ ಇಬ್ರತ್ ಹೋಗ ವಾಹಕ ಬ್ಯಾಗಡೀರುಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ದಕ್ಕ ಅನುಣಿಮೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಹಂ ದೆದುಹಂ ವಿಸ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಮುಳಿಯ ಸೀರತುನ್ ಲಿಬಿದೆ ಫಿಲಾವಳುತ ಎಕ್ಕೊಂ ಎ ವಾಹಕದ ದಕ್ಕ ಅನುಣಿಮೆನ್ ನಮಸ್ ಅಳುಗುನ್ ನಗಾಫಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಯ ನುಕುತಾತ ಕುರಿಯಮ್ಮೆ ವಗುತ್ ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ನ ಅದಿ ಅಳುಗುನು ಅಮೆ ನಫ್ಸವ್ವೆಸ್ ಹಂದಾಂ ಆಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ತಿಬೆ ಫುಳುನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಇಗೊತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಕಮಕ ಖಾಸಕೊಂ ಮಿ ಜಮಾನುಗ ಅಳುಗುಮ್ಮೆನ್ ದೀ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತೂಮ ಉಂದಗೂ ಅಳುಗುಮ್ಮೆನ್ನ ವರಬ್ಬೊಡ ಗೊಂಜೆ ಹುಂತಕೆನ್ ಹೊರೆ ಮಿ ಜಮಾನುಗ ಅಳುಗುಮ್ಮೆನ್ಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಗ್ಗವೆಸ್ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು
asasen ei algummenge nafsuga ketterikan hurun algumme mihifa rodaves algummena daskodde warabbodu filawalan ei ketterikan algummenge nafsu tahuga ashagennevu ei faafatakun duru heliumuga algummenge baje ketteriwa Allah subhanahu wa ta'ala engevi amurfulutaka tabawe bolamba kiyaman teriumuga ketteriwanga baje hawa nafsa dekola shaytani gowaluntaga dekola ketterikan iskuranga baje adi algummennan Allah subhanahu wa ta'ala iman muffahuga algummenge imankan testu kurmattaka wazan kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurwa eki eki imtihanutaka ves ketteri wabekan algummen wanje egotun kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hayata algummen nazar hingala fikamuga waninama ekalege faanu ketteri wadagennevi minbaru algummen nan engin eboyin intihaya Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga emme lobuitikam bodu insanakkamugavi kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge hayai furifa wani etan imtihanu tahaku imtihanu tan algummen nan mi daskodde kamaki koba ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam eki mawqif tahuga ekalege faanu bayan kodde wafawe Allah subhanahu wa ta'ala alaku deke lobi vejje kamuga wani nama Allah subhanahu wa ta'ala e alaku imtihanu kurabwe ege beenumak ko baato e madama qiyamat duhu Allah subhanahu wa ta'ala baddal qur'an hindu e alaya kurimati kurabwa imtihanu taka ena ketterive e ketteri kamun enayan imennek gotuga Allah subhanahu wa ta'ala heo jaza e alaka devva e duhuga dunematiga musibattaka ketterivi mihunna devva heo sawaba daruma fenumun dunematiga aafiyata heo sihhatu golunu mihun eba mihun ummidu kure dunematiga eba mihunna bodati balaya musibatan Allah subhanahu wa ta'ala kurimati kurabinama kiha rangalu viseyye eba mihunge hantaka hashita katurtakun kefi kosha ewaruge bodati imtihanuta eba mihunna kurimati vinama kiha rangalu viseyye emme halobeti befulunne bayaka kiha bodu ni'mate kiha bodu sawabe devwati to ewaruge bodu musibate dunematiga jehunu namaye aafiyatuga ahulweren hiwani ketteri mihunna kiha bodu ni'maten Allah devwati to Allah subhanahu wa ta'ala kirat qur'anuga wahi kurabani innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab hama kashorun ketterinna Allah subhanahu wa ta'ala jaza devwani imen neggotuge hisaben neggotuge enkam Allah subhanahu wa ta'ala imen neggotuga jaza devwa amal tohuge terin en amal wei ketterikan man nabiyya sallallahu alaihi wasallam makki dawruga ekalege faanan e kurimati gonje hunta effo ekalege faanuge lobuitikam bodu ambikambalunna adi ekalege faanuge bodu bebe fulu Abu Talibuge faanu awharo maffahu e ekalege faanan emme boda support di ekalege faanan emme bodan e hiiterivedi ekalege faanan a dutturata huge kurimatiga huregi gotuga emme boda kolan hunnevi de shakhsiyataki ede fara e ahara siratuga ilmuri nandevwa fa wanives hitamage aharu amul huzn e de fara ekadege faana wakivegen diumvi ekadege faana kurimativi emme bodoen hitame e fahu makkage mushrikun ekadege faana demunde dutturatan ituru kure e fahu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam toifa wadagennevi toif gahluren ekadege faana meduga kantak kure vigoi argumennan enge emihun etere moye inna kudakudin nere man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya dimala ekadege faana gaawka hilawka ekadege faanuge hashikolu zakham kolli Allahuge rasula names argumennan mi huriha kamakum ekadege faanu daskod devvi ketterive maaf dinumuge muhimmuka eduhuga Allah subhanahu wa ta'ala ge amunu fula malaike bekalum wadagennevi taifuga ahulurengi kiben badalu hippew mattaka farubatoga malaikatun Allah subhanahu wa ta'ala fonu bevi names man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu beenumen nuwi erashuga ahulurengi kiben badalu hifaka ekadege faanu ummidu kurabbi ekadege faanu vidalawi eba mihunge darifas kolun atuwa daane bayaku Allah subhanahu wa ta'ala alukan kura eba mihunna neengeniye ekadege faanu hashikola jismane gotun aniya dinum mus ekadege faanu mi ketterive maaf dinumuge mi namuna ummata daskod devvi
maaf dinuma ki ei argumenna by far undugu kame namas ei ekamuge sawaba daruma Allah subhanahu wa taala intihaya emiheka devwa kame ketterikama eku ekiga imennek gotuga Allah subhanahu wa taala e ajur devvun Allah ge zaat fula kirit qur'anuga nisbek kurwa fawani faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah fa islahu e mastarata demiheka madu jehjikamuga wani nama islahu maaf difikamuga wani nama fa ajruhu ala Allah fa ifada mihege ajru wani Allah subhanahu wa taala ehkamun argumenna man nabiyya sallallahu alaihi wasallam midas ko devani maaf dinumuge riveti misal efahu makkah fatah kurawunu duhugus man nabiyya sallallahu alaihi wasallam eba mihun ummidu kuri ege terem bay mihunge hifulu kurawwi makkah ga mushchungu terem bay mihun hi kuri eba mihun nan man nabiyya sallallahu alaihi wasallam warugo de badal hippawana kama namis e ara bara ekuga makkah wadawada gennevi dihahas ashabbe kadun nayakuga wadawadagen e makkah fatah kuram fahuga itur kade fanan ingi wadagennawa kaaku kon duhegga kon taako kadege fanan aniya devvi kon kon sahabinnaka komba ekka makkah ga mushukun tereng aniya verivi kadege fanan ingi wadagennawa wakiwakin komba ekkan ei edu hemihun suwal kuravvi emihun na suwal kuravvi kinakun heye kalege fana medugo timan kalege fano kanta kurawwana kam tiba mihun nan hifulu kuravvene makkah ga mushukun denne kalege fana ki ti salihu mihegge dari salihu bekaleke hadis fulu kuravvi izhabu fantum tulaqa khale men daashe tiba men daashe tiba mihun ki mini wonunne maaf devvi ehkam arun menge terega arun men mi dirole ulumuga eki mihunna jehe mastalata hoga e mastalatan halluko maaf dinumuge mi riveti misal arun menna wara boda siyaratun man nabiyya sallallahu alaihi wasallam siyaratun arun menna engi wada gannawa ha me faden ebbis boda kamenne saada insana ge gotuga hittiri bekalege gotuga dirolu wumuge mi misal mi me dorgu menna wara muhim filawurtake ar ginafaru mihaya kudakom wes mativerikam libejjikamuga wani nama boda verikamuge esifa ehen emmenna wuren timannayaki ma mai ma mativeri ma molu mihegge mi shuuru shaytana bawaddade kiriya emiha molu kam libeira kiburu verikamuge minu ba sifa kiburu verikamaki wara nurakka trisifa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani emihegge hituga zarrege minwarus kiburu verikam wa miha suwaru genwanna hutte kam wara fasehen alumenge hita jehe bayyem mi kiburu kamge mi baba man nabiyya sallallahu alaihi wasallam madina hijra korma fawga islami dawlatuge binga elo ma fawga kalege faano e dawlatuge emme is be kale gotuga wadagen nabi ege turun allah subhanahu wa taala ge rasula namas kalege faano emme aadaage nikameti mi hunnaves waran ogaterikama kulunu erikama ekuga ekalege faano muamala kurabbi ogaterikan abadus ikhtiyar kurabbi adi e ogaterikan ikhtiyar kurma ekalege faano mu'min takunnan amuru kurabbi tebe mi hun ogateri wash kamegga ogaterikan himenejje kamuga wani nama ekame zinateri wegende emmen naves ekan kamudana ogaterikamuge sife ki ei huriha men naves kamuda riti sife gotu ekale faano hadis fulu kurabbi hanguramata kuramunda waguttoge ekalege faano am assam bekadna ekuga e masakkettoga bæවරි වඩා ගන්නවා එකදේක ෆානකි රසූලා වීම නුවත ලෂ්කරුගේ කොමාන්ඩර් වීම එකදේක ෆානු මසක්කතුන් දුරුග මා ශාහී වෙගෙන් මා බොඩු මකාමෙ ලිබුණී තේ එකදේක ෆානු එකතන් එකහෙර වඩාග නූලුව අරුමෙන් අඩුවන් ඛන්දක හංගුරාමයාගේ දුහුග ඛන්දක කොන්නම උන් දේ වගුතුග මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ ඛන්දක කොණුමුග අමලීගතුන් අස්සාබ් bekadun nayakuga bæවරි වඩා ගන්නෙවි sabbe kanum faden masake kurabe hama ifaden allah ge rasula kamuge ekadege faano wegen deerus geeterege masake toga am insana faden ekadege faano uluvvi mata dasko devwane ekadege faano ashutuge faano idalone geega ekadege faano horajje kamuga wani nama ekadege faano ge geega ahulu weringe khidmatu ekadege faano busy wada gannave mashghul we den namada bangi go af kamuga wani nama ekade faano ekankan du kurawwa miskita wada gannave ekade faano amille geetere saaf kurawwa amilla faawan jodu kolu maramat kurawwa mifada masakkete ekade faano kurawwa feburi komi islami dawlatuge veriya
Allahuge rasula sallallahu alaihi wasallam e bodu maqam e matiwari sharaf ekadege faana libun manale nukuri ekadege faano mi amille zati kangan korbumu hittiri kan iskurum hama ifaden ekadege faanuge gaata kamaku miheku atuwajji kamuga wani nama e kame emiheka fudda dew mattaka ekadege faanu warabbodu iskama devva ekadege faana ekame kureven nekkamuga wani nama ehen assab bekadaka gowalavwa e kama kyagen a mihegge muhtaadu fudda dew mattaka ekadege faanu masake kurabba khasakon ramadan mahaki mi dilati kamuga massare arumenge gaata miheku kamaku atuwajjana arummenna waan ojjana ekame koddinu mangarumen awaswanje man nabiya sallallahu alaihi wasallam ashabe kalun sifukurwa fani ekadege faana ki ei emme dilati sahiba kamuga adi ramadan mas atuwajje kamuga wani nama ekadege faanuge dilati kan ihunavvoren ituru kurwa waaroli efaden ashabe kalun man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge dilati kan sifukurwani ramadan mahigga ramadan mas atuwajje kamuga wani nama waaroli efaden waaroli ki ei e jehenda gadiga anna komme miheka e waarolin finikan note waarolin nasibe komme mihekan eba libigende em argumenge atuga e tanawaskan horajje kamuga wani nama khassakon midiratikan iskuranje man nabiya sallallahu alaihi wasallam warabbuda barolu visifen ei mujtamauga mi ule nikamati dati halugo ule faratoge hajat fuddadunu emve kadege faano hadith fulu korwafe masjid nabawiga i'tikafan inumavren hewkam boduwegen veye muslimegge hajat fuddadunu imam miskituga i'tikafan inumavren hewkam boduwegen veye muslimunge tereng haluga jehifawa mihegge e haja fuddadunu i'tikafan inuma kiyei waram makkame adi man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge miskik koluga ehen huriha miskitaka vren namadu tabves en has gunevren iturukam boduwegen wa miskiten e ayku hadis fulu korevi e miskik koluga i'tikafan inumavren ma hewkam boduwegen ve muslimege haja fuddadunu hama ifadin man nabiya sallallahu alaihi wasallam rivati akhlaq mi ekadege faanuge siratun argumen libe warabbodu filawala rivati akhlaquge mi sifa amanatterikama teduwerikama rivati akhlaquge sifaen argumen kiyafikamuga waninama e sifae ekadege faanuge hashikoluga ekadege faanuge shakhsiyatuga e sifae nuhure nudana ehembe ekadege faanu rasulu kamage fonuvumuge kurin makkaage ekadege faanu mashhur fa wanives as-sadiqul amin teduweri amanatteriyage mi laqabum teduweri amanatteriyage laqabum ekadege faanuge adawattelimis qabul kuri ekadege faanu doguna hadanaka amanatteri bekalekka em hadis ful qur'an fa innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq hama kashorun timankalege faanu fonuwigen wani riveti akhlaq furihama korew mattake e akhlaq ekalege faanu daskod devvi hayatuge huriha maidanak gavs ei ekadege faanu ge ver rabba mi onna gulumugaves e akhlaq ekadege faanu dakkivi allah subhanahu wa ta'ala emme furihama gotuga qadar kurabba bekalekamuge ekadege faanu wadagam allah qadar kurmaki allah subhanahu wa ta'ala en haggu habavantakan argumenge hituga otun e biruwerikan argumenge hituga otun hama ifaden ekadege faanu ehen sahabi bekfulna muamala kurmugaves eriviti akhlaq daskoddevi argumen he gotuga miistakunna muamala kurabbi waqulu lin nasi husna he bahun miistakunna bas bunuma daskoddevi dulu nuba basta mihunna nukiyuma dogu wahakata nudekkuma mihunna furassara nukuruma ekadege faanu argumen irshad devvi amali gotun ekankan daskoddevi hama ifaden hanguramage maadanuga kafarunna muamala qur'ane akhlaqus argumen daskoddevi asirungo gotuga geneve mihunna meduga muamala qur'ami kongotakatto hanguramage maadanuga ves haggunu gotuga miheku qatul nukuruma ekadege faanu irshad devvi asirunnan heyokon hittewuma irshad devvi hama ifaden ekadege faanuge ahul werinna darinna ambinna
hewkon hituman algun menna riveti namuna daskod debbi duhakus ekalege faanoge amiyami kamalun nan aniya koffenne duhakus me dalun men terega ijtimai masala togo tere masaleng ay bay faro aniya wermuge masala ei amimiha firimiha aniya werun kamugavis nota firimiha ambimiha aniya werun kamugavis efada huriha kame aniya werikamuge huriha kame haram kurabbi enkamun qudusi hadis fulaga man Allah wahi kurabbi kamuga man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurabani ya ibadi eti manas kalan galuta kunne inni haramtu dhulma ala nafsi hama kashorun timanas kalange wani timanas kalange zaatu fula aniya werun haram kame kamuga lawwafe waja'altuhu bainakum muharrama adi tiyabamihun ge medugaves ebbe ko anebbe kan aniya werun ei haram kame kamuga lawwimi fala tadhalamu tiyabamihun ebbe ko anebbe kan aniya werun wash khasa gotegga emihegge fushun rakkaterikan libinjehe miha ei aniya werwa mihekavge nuwana enkamun ambin na meduga oga terikama loebba ekuga ekalege faana muamala kurvi enamuna daskode walmen nukulede faraataka meduga muamala kurvi go siratuga fennan yote ekalege faana ekuga madinaga lofam mihun uluvvi adiwes nukuledun terikamuga ekike khassa ehiya beenwa faraatan uluvvi e faraataka khassa ahammiyatukame ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dekkevi zuwanunna ekalege faana muamala kurvi go e zuwanunge ihsas taka riaya kuravva ekalege faano e zuwanunna muamala kuravvi ehem vegen eru arabi jazira golunu e huriha faraatakabbes e huriha emmenge emme favorite shakhsiyatege gotuga emme kamuda shakhsiyatege gotuga vegen diei algun menge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam algun menge terega ihaka doge faha kuramunde anhenunge dus bay mehun nan hiwene mi anhenunna qadara izza kurummi aharege eme duhege kuranje kameke anhenunge haggunota anhem mihaya maakkun hitum mi aharege emme duhoku hadiya difa hisabu nimmalam wiye nun agu men muli aharu terega islam din daskoddeni eyanhem mihayan hewkun hituma eyanhem mihage hagguta kashora koddin man nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen wadagen nabi arab jazira ki ekadege faanuge risalatu kurin anhenunna meduga ವರಂಗ ಅಣಿಯಾವರಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಂದತ್ತ ಕೂರೋ ಮುಂದಿಯ ತಣೆ ದುನೆ ಮತಿಗ ಏರು ಅಂಗೆನು ಬೇಣು ಕೂರೋ ಮುಂದಿಯ ಕುಳೆ ಕುಳೆ ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಿರಿಯಂಬೆರಿಂ ಬೇಣು ಗೊತ್ತಕ ಎಂಗೆ ಮಿಹಾಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಹಗ್ಗೆನ್ನೆ ಎಂಗೆ ಮಿಹಾಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಜಾತಿ ಹಗ್ಗೆ ಲಿಬಿದಿ ಫೆನ್ನೆ ದಿರಿ ಹುಟ್ಟ ಅಂಗೆನು ಒಳದ ಮುಂದಿಯ ಏರು ಅರಬಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಅಂಗಿಂದರೆ ಲಿಬಿಜಿ ಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರಬ್ಬುಡು ಬದ್ನಸೀಬೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಹುಂ ಕಬೂಲು ಕೂರೋ ಮುಂದಿಯ ದಿರಿ ಹುಟ್ಟ ರೋಯರೋ ಎವ್ವ ಎಂಗೆ ಕುದಿಂತ ಒಳದ ಮುಂದಿಯ ನಮಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿ ಒಫೋಗ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ಎ ಅಂಗೆನ್ ದರಿನ್ನಕಿ ಏಯಿ ಅಳ್ಗುಂ ಮೆಂ ರಂಗಳು ಗೊತುಗ ತರಬಿಯತು ಕೊಫಿಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಮಾದಮ ಕಿಯಾಮದ್ದುಹು ಅಳ್ಗುಂ ಮೆಂ ಸುವರುಗೆ ವದಗೆಂದ ಸೌಬೆ ಗೊತುಗ ಎ ಅಂಗೆನ್ ದರಿ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಿಫ ಕುರಬಿ ಮೀಹಕ ದೆಯ ನೋತ ತಿಂಗ್ ಅಂಗೆನ್ ದರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ಯಾಫಿಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಐಫೆತ್ತರಿಕಮ ತಕ್ವಾವರಿಕಮ ರಂಗಳು ಗೊತುಗೆ ದರಿನ್ ತರಬಿಯತು ಕೊಫಿಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಅದಿ ಎಫ್ಫಹು ಹೆವಲಫಾ ಮೀಹಕ ಎ ದರಿನ್ ಕ್ಯಾವಣ ಕೊದ್ದಿಫಿಕಮುಗ ವಣಿ ನಮ ಏಕಂ ವೆಗೆನ್ ದೆಯೆ ಏನ ನರಕಿಂಗ್ ಮಿಂಜುವ ಸೌಬೆಕ್ಕಮುಗ ಮ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕುರಬಿ ekaleege faanuge hayatuge emme fahu neewaga ekaleege faanu islami ummata kure wasiyatagu terega namadu kuruma wasiyek kuruma ekuga ekaleege faanu wasiyek kurevi algun menge tereng anhem verinnan algun men heokon hituma ehmi algun menna hulawge faraatakom me visnaade gotan ekkamen no algun menge deenaki anhem verinna wara boda qadara izzat difawa deene allah subhanahu wa taala ما النبي صلى الله عليه وسلم مدور كربا كيها ورككن ابي فرنا قدر كرم يعلم من دسكود دبي هم يفدين الله سبحانه وتعالى وكيل كرم مي كيها مين ورك قالوا من جنگولن جه كمكن ما النبي صلى الله عليه وسلم سيرته قالوا من فنن එකලේක ෆානු හයාතුක එකලේක ෆාන වරබ්බඩ ඉම්තිහාන තකුරිමති එකංකම එකලේක ෆානු අරයාගති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆුරිහම වකීල් කුරා حالුග Allah wakil kurmaki ei duni vigutun ehuriha sawbuto galgum hifuma ekuga dem baaki ege natija Allah subhanahu wa taala dukolno barosa duni vigutun algum mi kuranje huriha tayyaritaka bema fahuga huriha masakketega kurma fahuga dem baaki ba man Allah algum mi hawalu kurani ei Allah wakil kurmaki
Allah wakilu kura miheka ekalaange fudigen ve mi argumenna kurige nabi bekalunge siratum wes fennange warugoda fidawalammi Allah wakilu kura miheka Allah fudigen waaka ehni Yunus alayhi salam kanduge andiri kama ekuga e bandu terega wi hindu e wakilu kurum muge so mekalege fan salama koddevi Yusuf ge faanu e waluge e fum waluge andiri kamun Allah salama koddevi wakilu kurave Musa alayhi salam bodu masinga kanden hurasko magutan Allah subhanahu wa taala e kanduge tereng Musa ge faanattaka e magutan heddevi wakilu kurumge sobu ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu hijuraage e daturuga e hoholaage terega e hoholaya warak gaata makkaga mushrikun namas abu kurfano warab boda beautiful gen wadaage namas Allah subhanahu wa taala ge nabiyya man Allah e nurakka tere bagutugaas wakilu kurbi dimbes kurbi huriha hanguramata e huriha kamaga Allah du'a dannawa duni begutun tayyar wanje emme furihame tayyar mafawga Allah wakilu kurbi em algun menge kankamuga algun men Allah wakilu kuranje algun masake kurani wiyafari fashani wazifa kaddani masakate fashani Allah wakilu kuranje e Allah wakilu kufikamuga wani nama ومن يتوكل على الله الله وكيلك في هذا الناس فهو حسبه الله فدي مها وكفى بالله وكيلا وكيل كرا فراتك غتوغا الله سبحانه وتعالى فدي وديغمبه ام فهو نكتا كان الفها كلاني شكر وريوما الله سبحانه وتعالى شكر وريومغه مي ماتيور فيلاول هيغتوغا مي بايفار argumenna waram argumenge himmat channade shukuri irwan jehni konkon kamkamatto baifa argumenna visnani wara bodu argumen mikiya wara bodu mudavirikame bodu maqame bodu wifari devviya ekanye argumen Allah shukuri irwan jehni no argumenge hayatuga kumme duwahaku argumen hindunu teduma fahu argumen visnalam vi Allah subhanahu wa taala argumen mi devvun takamedu e visnu argumen fashan jehni argumenge amilla nafsu argumenge boduge istariganum feregen gos argumenge faya hisaban argumenge amilla nafsun Allah devvunta kamedu argumen visnamwe wa fi anfusikum afala tubsirun tibamunga amilla nafsuta kamedu tibamun nuvisnani heyye amilla nafsuga ebabe argumen shukuri irwanje etakame argumen mikam mi engigen dani argumenge nafsuga Allah mi levvi emme gunawanaka kuda masale jehunas hisabun argumen nan eba engigende me kiha bodo ni'metakekka efhoga argumenge aila argumenge gedoru eme man nabi hadis fulu kurava fawe emihen hela ayruga emihege furana man Allah devuma fahuga emihege bohiyawa hekeme devuma fahuga adi eduho khana etchen emihege devyafikumuga waninama muli duniye Allah emihege devvi fade manaki ei argumen shukuri wanje mativeri ni'metake argumen heo sihhate devva bohiyawa hekeme devva kaabotake devvun ei wara bodati ni'metta me ni'meten argumenna nulibedu wehegga argumenna ihsas wani ei kiha bodo ni'metekka enkam shukurerumge mi man nabiya sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu shukure wadaga nemi konkon kamakatto argumen miedu mi argumenge terega maaddiyatuge kankan gos wara bodo maaddiyata miistewon gosso zamanegga argumenna mi visnuma nun man nabiya sallallahu alaihi wasallam argumenna ವಿಷ್ಣುಮ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವಿ ಎದ್ದು ಹೆಗ್ಗ ಅಬೂ ಕುರುಫಾಣ ಉಮರ್ ಗುಫಾಣ ಕೀರ್ತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ತಿಂಬೇಕಲು ಮಿ ಮದೀನಾಗೆ ಹೂಣುಗ ಮಿ ತಿಂಬೇಕಲು ಮಿ ಜಮಾವಣಿ ಮಗುಮತಿ ತಿಂಬೇಕಲು ಮಿ ಸೆಬ್ಬೇಕಲು ಅಣಕ್ ಬೇಕಲಕ ಸುವಾಲು ಕುರವು ಮೆಂಗುಣಿ ಬಂಡುಹ್ಯಾ ಫುಳು ವೆಗೆನ್ ಕಾಣ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆ ತೆಗೆನ್ ಕಾಣ ಎಚ್ಚೆನ್ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಮಗುಮಚ್ಚನ್ನಿ ಕುಮ್ಮೆ ಮಿ ಉಳುನೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ರಸೂಲ den efoga mitim bekalunna mehmandare mi ada kurawani ansariya bekalunge terim bekale ebe fula giya gengos mi bekalunna mehmandare ada kurawani ba riwayat hoga waatu kiru adi kaduru kiru fodaka kaduru mi aruvani e bekalunna mehmandare gutu e kiru foda e kaduru kolo hippe ma foga man nabiya sallallahu alaihi wasallam abu kurfana umar gufana mi de bekalunna mi dannawani mi ni'mat kameduga ti farikulwi ecce kameduga qiyamad duhun Allah subhanahu wa ta'ala sual kurban
ಅಳುಂ ಮೆನ್ನ ಮಾಬಡು ನಿಯಮತೆ ನೌಂಗೆ ಕಿರುಕೊಳ ಕದುರುಕೊಳ ಮೇದು ಅಳುಂ ಮೆ ಮಾ ತಣವಸ್ ಕಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಹಮತುಂ ಎವ್ವರ ಮಾ ತಣವಸ್ ಅಳುಂ ಮೆಂಗೆ ಗೆತಂ ಎವ್ವರ ಮಾ ತಣವಸ್ ಅಳುಂ ಮೆನ್ನ ಮಾ ಬ್ಯಾವರು ರುಫಿಯಾ ಫಾಸಾ ಲಿಬೆ ದುನಿಯಾ ವಿಗುತುಂ ಕಾಬೋ ತಕಚ್ಚ ಬೆಲಿಯಸ್ ಮಾ ಬ್ಯಾವರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಂ ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವ ಎಮಿಜಿಯ ಅಳುಂ ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಸುವಾಲ್ ನುಕುರವಾನ ತ ಅಳುಂ ಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಿ ದೆವ್ವುಂ ತಕಾಮೆದು ಶುಕ್ರಿರುವ ಬೇಕಂ ಅಳುಂ ಮೆನ್ ವಾಂಜೆ ما النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ألكم كربال جنكمو عائشة رضي الله عنها كمبر وداعن إرجع مدالون الله رسوله كاريك فانو فهم بقول دلوي جم الدان ده قيام مجيتي هون نماني ألكم كرم مجيت كاريك فانو إسمه دي هوريها فافه كا كاريك فانو أننا من هوريها فافه الله فسواد فافه نونغ واني حديث بقول كربي يا عائشة ثمن كاريك فانو نوام بيه الله شكر الوالد كتوغا ಶುಕುರ್ ಇರುವ ಮೀಹಾ ಇಲಾಹುಗೆ ಹಗ್ಗುತಂಗ ಅದಾ ಕುರಾಣ ಇಲಾಹು ಎಂಗಿಬಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಉಳೇನೆ ಇಲಾಹುಗೆ ದೀನ ಖಿದುಮೆ ಕುರಂಗ ಏನ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾಣ ಎ ದೀನ್ ಕುರಿಯರುವ ಎ ದೀನಿ ಕಂಕಂಗ ಏನ ಹಯಾತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಶುಕುರ್ ಇರುವ ಮೀಹಾ ದೆಕೇನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಗುಲ್ ಮೆಂಗೆಮ್ಮೆನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಎಫದೆನ್ ಶುಕುರ್ ಇರುವ ಅಳುಂ ಕಮುಗಾದ ವಾಶ್ ಅಗುಲ್ ಮೆಂಗೆಮ್ಮೆನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹಯಾ ಪುಡು ದಿರಾಸಾಕೋ ಇಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಸಿರತು ಕಿಯವಾ سيرة في اليوم بيجنا بيكموجا لفاش أقول من إمنا كيفس الله سبحانه وتعالى نبي ياجي قطع تباوا بيكموجا الله سبحانه وتعالى لفاش مياه سبعون أولوجا واحد كلون مالنا هذا وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته